laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام ويا أيتها الأخوات الكريمات، أحصيكم بخير الوصايا وأجلها وأفضلها وأعلاها، ألا وهي وصية رب السماوات والأرض للناس قاطبة، ووصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته جميعا، وهي تقوى الله تبارك وتعالى في السر والعلن. اتقوا الله جل وعلا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، واقتدوا بسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم تفوزوا في الدنيا والآخرة. كيتي الله سبحانه وتعالى كنكو الله عز وجل هندو يتور نغو فدي مايره en jarnimo kanko Allahu jalla wa ala e dow dennanigal moƴƴereji e nemaji ko kanko jomiraɗo on tabaraka wa ta'ala o waɗani en. Yeso ɗum mi seedike wonde reweteɗo e gonga ala handuɗo e dewal foddi e maggal siwana kanko Allahu tabaraka wa ta'ala goto. Mi seedike wonde nelaɗo menen o Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko jiyaɓe makko kanko Allahu azza wa jalla ko be nelaɓe makko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala. En torike jomi menen jalla wa ala yo ɓeydu mantore makko nden e kisal makko ngal e dow maɓɓe, kamɓe e kala neɗɗo mo tawata ko gomɗinɗo jiyaɗo e yimɓe nder suudu maɓɓe, e dow dendanigal ɓeɗo sahabaɓe maɓɓe e kala neɗɗo jogitiɗo oɗo sunna maɓɓe ha nyalande darngal. Haray si ɗum feƴƴi ko onon yo siɓɓe tedduɓe, miɗo wasiyo hoore am, mi wasiyo on oɗo mo tawata ko kanko ɓuri moƴƴude e dendanigal wasiyaji ko neɗɗanke wasiyete, ko kanko ɓuri moƴƴude e dendanigal wasiyaji ko tagore Allahu tabaraka wa ta'ala dende wasiyete, ko kanko ɓuri towude, ɓuri ɓantade, ɓuri mawnude e dendanigal wasiyaji ɗin, ko ɗum woni wasiye jomiraɗo on tabaraka wa ta'ala ko o wasiyi en ene yimɓe ɓen e dendanigal maɓɓe. Nelaɗo meɗen on kadi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe wasiyi en ɗum enen ɗeɗo mofte maɓɓe ɓe yaccali hay goto e meɗen. Ko woni on ɗon wasiye ko jogitagol kulol Allahu tabaraka wa ta'ala ka kene e ka gundu. Wona neɗɗo mo tawata ko a hulowo mo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala, ma'ana muɗum waɗowo yamiraaɗi makko ɗin kanko Allahu jalla wa ala, woɗɗitiiɗo haɗooje makko ɗin kanko subhanahu wa ta'ala, sanga ka tawi ɗon ko a wirniɗo e gite yimɓe ɓen,
e saanga ka tawi ɗon ko a feeñuɗo e yeeso ɓeeɗo yimɓe. waɗi noon neɗɗanke si tawi hawri himo faala heɓude moƴƴere ka gurdal aduna ɗo, himo faala heɓoyde moƴƴere ka gurdal lahara, kanko neɗɗanke on sababe muɗum nden fof ko si tawi hawri o huli allahu tabaraka wa ta'ala. ngol ɗo kulol allahu subhanahu wa ta'ala ko ɗum ɗo ɓuri mawnude e dendaningal ko oɗo ɓiɗɗo adama o ɗaɓɓira. waɗi allahu azza wa jalla o holli en wonde ko o tagiri en kanko joomi meɗen jalla wa ala ko fiyen rewmo. o wi wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun. o banginani en wonde o tagi raali kanko allahu tabaraka wa ta'ala yimɓe ɓen kañumma e jinnaji ɗin siwana fiyo ɓe rewmo. ngal ɗo dewal kanko joomi meɗen o holli en ko o farliri ngal e hoore meɗen ko fiyen hulumo kanko allahu azza wa jal. يومين تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويكون ييمبي رewede joomi moɗon tabaraka wa ta'ala on taguɗo on onon fewndiɓe ɓen o tagi kadi nden tagore nde tawata ko aditine on o wi rewe mo kanko allahu la'allakum fi onon tattaquna yon hulumo kanko allahu azza wa jal. ko ɗum ɗo holli wonde kanko allahu tabaraka wa ta'ala ko o tagiri en ko fiye en hulumo kanko allahu tabaraka wa ta'ala hara wana ko faalaɗen ko watten wana ko metti en kon acceten bal ko yendaaru ko o faala kon kanko allahu taguɗo en o woodini en on waɗen kanko ko o faala kon haysi tawi wonkiji meɗen ɗin ɗi faalaka ɗum ñoƴƴen wonkiji meɗen ɗin doolen ɗi haaɗi faale ɗum waɗen ɗum kanko allahu azza wa jalla ko o haɗi kon ko o añi kon ko tawata kon himo tikka e muɗum ɗum non kadi ndaaren ɗum dendaningal muɗum haysi tawi ɗum no wela wonkiji meɗen ɗin ñoƴƴen ɗiɗo wonkiji meɗen haaɗi aña ɗum ɗon woƴƴitoɗen ɗum ɗon hattirde woƴƴitagol. hara yeeso ɗum bi idnillahi tabaraka wa ta'ala khutba meɗen on e oɗo nokku tedduɗo e ngal ɗo ñallal teddungal e hawrindinande joomi meɗen tabaraka wa ta'ala no yiilo e ko wiyete ko lusumul jama'ati wassam'i watta'a. maana muɗum lusumul jama'a ko ɗum woni moɓodirgol julɓe ɓen ɓe dendaningal maɓɓe hara ɓe feccaaki ɓe moɓodira ɓe hawta ɓe dendaningal maɓɓe ɓe jogito kaɗo diina allahu tabaraka wa ta'ala ɓe jogito oɗo sunna nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam no ɓeeɗo sahabaɓe jogitorno non no ɓeeɗo sahabaɓe faamirno non ko wona non e nanangol kadi maana muɗum assamu watta'a wonugol yimɓe ɓe tawata ko yimɓe nanay ɓe ɗofto wonande ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ko halfinaɓe fiyakuuji meɗen ɗin foti ko ɓeeɗo karmokoɓe meɗen ɓe tawata ko halfinaɓe fiyakuuji meɗen ɗin ka diina walla ko ɓeeɗo lamɓe meɗen ɓe tawata ko halfinaɓe fiyakuuji meɗen ɗin ka hedde aduna fodde ɓe yamirali en ko lundi diina allahu kam fodde ɓe yamirali en ko lundi sharia nelaɗon alayhi salatu wassalam aray ɓeeɗo no waɗɗi en nanangolɓe kañumma e ɗoftagolɓe. so ndaari oɗo lusumul jama'a ko ko wiyete waɗɗogol oɗo jama maana muɗum wonugol yimɓe ɓe tawata ko yimɓe wonɓe e saffewol gootol yimɓe ɓe tawata ko yimɓe wonɓe e naatidude naatande wootere ɓe yaltida e yaltande wootere ɗum ɗo koko yamiraɗen ka deftere joomi meɗen tabaraka wa ta'ala yamiraɗen ka sunna nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. allahu azza wa jalla o jantanike en ɗum ka qur'anare makko teddunde o wi wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. kanko allahu tabaraka wa ta'ala o wi wonde moɓodire on dendangal moɗon onon ɗeɗo mofte muhammad alayhi salatu wassalam jogitoɗon bihablillah. si innama bihablillah abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu ɓe maaki almuradu bihablillahi ko kitabullahi azza wa jalla wa huwa alqur'anul karim ɓe maaki si innama ɓoggol allahu tabaraka wa ta'ala ngol ngol allahu yamiri en ngol yen jogito e oɗo aya en dendaningal meɗen hara en sertali hara en feccaaki hara en huccondirali hara en ɗurondirali hara en konnodirali ɓe maaki ko faanda ɗum ko deftere allahu tabaraka wa ta'ala nde woni ndeɗo qur'anare teddunde ay maana muɗum
gooto kala e meɗen ko yo accu kanko faamu makko on ka hikkori ɗon madama ko faamu mo tawata ko kanko woni ko heerori on ɗo kanko neɗɗanke on o terto feere makko nden madama ko feere nde o heerori kanko o terto kanko neɗɗo on fina tawaji makko ɗin madama ko kamɓe heerori ɗin ɗon gooto kala e men ɓooro ɗiɗo ɗi dennangal majjin aren hawten jogitoɗen ndeɗo deftere allahu tabaraka wa taala woni ndeɗo qur'anare makko kañum mayoɗo sunna nelaɗo makko on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam tawa kono ɓeeɗo sahabaɓe ɓe famiri noon ko waɗi noon ala ko wawata moɓude yimɓe ɓe wona nokku ngotu tawa ɓerɗe maɓɓe ɗen ko ɓerɗe ɗe tawata hiɗe famoniri tawa ɗenɗe maɓɓe ɗen ko ɗenɗe ɗe tawata hiɗe famoniri tawa tere maɓɓe ɗen ko tere ɗe tawata ko ɗe famodirɗe siwana deftere allahu tabaraka wa taala nden e sunna nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam yimɓe si tawi hawriɓe momodiri no ɓe momodiri wo si tawi hawri wana ndeɗo qur'anare oɗo sunna ɓe jogiti a taway ɓerɗe maɓɓe nen ko ɓerɗe ɗe tawata ko huccodirɗe haysi ɓalli maɓɓe ɗin nonotodiri oɗum joni meɗen wi tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta o wi ayiyayɓe sikka wonde ko ɓe hawtodirɓe ko ɓe momodirɓe sabu tawde ɓe jooɗoda e nokku ngotum ɓe yewtay ɓe jalidirana ɓe fiilodira ɓe salmodira kono tawa ɓerɗe maɓɓe nen ko ɓerɗe sertude ko waɗi findeji maɓɓe ɗi wona findeji gooti findeji maɓɓe ɗin wona findeji gooti jogitagol ndeɗo deftere allahu tabaraka wa taala e oɗo sunna nelaɗo alayhi salatu wassalamu no ardiɓe moƴƴuɓe ɓen ɓe famiri noon e ndendanigal meɗen ko ɗo woni ko noddaɗen e ndendanigal meɗen ko ɗum ɗo woni ko yamiraɗen oɗum addi ha si tawi oɗo karmokojo tedduɗo imamu zanjani ɓe maki tadabbar kalam allahi wa'tamidi alkhabar wa da' anka ra'yan la yula'imuhu athar wa nahja alhuda falzamhu waqtadi bil ula shahidu tanzila allaka tanjabir kamɓe cheikhon ɓe maki rahimahullah ɓe maki tadabbar kalam allah ay alqur'an yettundeɗo qur'anare jangande hattirde jangugol famande taskoɗa ɓe maki wa'tamidi alkhabar ay alhaditha wassunna daroɗa kadi tuuginoɗa e hoore sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki wada anka ra'yan la yula'imuhu athar ɓe maki kala feere nde innaɗa wonde ko nde diina tawi nde ala dalil ka deftere allahu azza wa jal nde ala dalil ka sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam sahabaɓe nelaɗo on andano ɗum ɓe maki terto ɗum noon ko waɗi noon wana diina noon ɗum ko majjere noon ɓe gayni ɓe maki wa nahjal huda falzamhu waqtadi bil ula ngol ɗo laawol peewal ko ɗum woni alkitabu wa sunna jogi to ɗum ɗo waɗɗitoɗa ɗum ɗo nokku kala ka hikkorɗa wata hawku deftere allahu nden ɓaawo ma wata willo sunna nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓaawo ma waɗu ɗiɗo ɗiɗi almamiji maɗa ɓe hikki yeeso ɗon waqtadi bil ula ka faamugol ɗiɗo ɗiɗi noon wona ya ar famana hoore ma ko ya ñentin aramɓe ɓe woni sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam sabu noon tawde hum shahidu tanzila allaka tanjabir ɓe maki ɓen noon ko yeeso maɓɓe qur'ana tippina ko yeeso maɓɓe sunna tippina kamɓe ɓe faami ɗiɗo ɗiɗi ɓe golliɗi ha allahu wi radiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al anhar kanko allahu tabaraka wa ta'ala ɓeɗo faami ɗiɗo ɗiɗi ɓe gollitiriɗi o wi o weltanike ɓe kanko kadi o yoɓoyayɓe haa ɓe weltanomo jomi men holli wonde ɓeeɗo o fodiɓe o naadoyayɓe ka aljannaji idan haray no waɗɗi gooto kala e meɗen na ya wi'u wonde ɓa ko ɗum ɗo mi fini mi tawi na ya wi'u wonde ɓa ko ɗum ɗo woni menen komin anndi na ya wi'u wonde ɓa ko ɗum ɗo woni ko welinmi min na ya wi'u wonde ɓa ko ɗum ɗo wollan addande bi ma'ana ko ɗo mi woni heɓude kami ñaama inna wonde a worotako e ɗum non jogitoɗa oɗo gonga tagoto e men waɗu ko waɗi noon ko pelleti hiɗen andi goto kala e meɗen no felliti fi yawmin min al ayami sanaqumu jami'an amama rabbil izzati wal jalali thumma yuhasibuna ala a'malina en fo meɗen hiɗen felliti ñande goo aroyay ñallal ngal tawata goto e meɗen sikkitaki e maggal en tertoto kala kuɓeje ko darnuɗen ɗo tertoɗen kala otoje ko soduɗen ɗo tertoɗen kala parcelle ji ko moɓuɗen ɗo tertoɗen kala makitiji ko jogiɗen ɗo tertoɗen kala conci ko marɗen ɗo tertoɗen kala ñameteji e jaramji e miranji ko marɗen ɗo hoten daroɗen yeeso makko kanko tabaraka wa ta'ala
tawa gooto kala e meɗen no darori noon kono o yaltirno non o ari oɗon aduna on allahu azza wa jalla o wiiri noon laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra e aya goo o wi laqad ji'tumuna furada wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum kanko allahu o wiiroya tuma nde moɓaɗe yeeso makko tawa wona paɗal wattiɗen wona hay gaarawol woni e meɗen sakko heɓen concol kala ko tabino e meɗen no arti wona jawdi jogiɗen wona hayye hunde ñande neɗɗo daroyto o yi'a biro makko o doga o hayno baaben makko o doga o yi'a ɓiɗɗo makko o doga o yi'a moodi makko o doga o yi'a nene gootojo makko ta o faalaka yiwde hay neɗɗanke gooto mo tawata yiitere makko yi'ino on ka gurnan aduna ɗo sabu maafu ko tawi ko ngimo rondi nden ñanden gooto kala men daroyto yeeso allahu tabaraka wa ta'ala kanko joni men o lando en komi tagirno on kon fimuɗum ko honno gerdunoɗo komi tagirno on kon fimum ko honno woni no gerdirnoɗon ɗum si tawi hawri an a ari a ndaari a ɗaɓɓi teddungal a wallini diina a ari a ndaari a ɗaɓɓi jawdi a wallini diina a ari a ndaari a ɗaɓɓi laamu a wallini diina ɗiɗo fof ko piiji ɗi tawata ko lannayɗi ni aroya noon tawoyamo kanko allahu tabaraka wa ta'ala si tawi fiyake maɗa on moƴƴano haray a woni e alhaali mo tawata ko alhaali hulɓiniɗo alhaali mo tawata ko alhaali maapinɗo haray feccagol e kaaɗo diina waɗa feddeji sertuɗi ɓeeɗo a wiya ko menen wondi e goonga ɓeeɗa wiya ko menen wondi e goonga ɓeeɗa wiya ko menen wondi e goonga salo arde jogito ndeɗo qur'anare oɗo sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam ɗuno ko hunde nde tawata ko tashabbuhum bi ahlil kitabi ko nannindinagol e alyahudu e annasara allah azza wa jalla o wi wala takunu kalladina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahum albayinat wa ulaika lahum adhabun adhim kanko allah o wi onon ndeɗo mofte muhammad kori wata on jaɓu wawde wa ɓeeɗoɓe tawata ko darinoɓe ɓe lurri hakkunde maɓɓe ɓe fecci ɗum woni alyahudu kañum may annasara ɓaawo ɗiɗo hujjaji laaɓuɗi ɗiɗo dalilaji ɓanguɗi arde e maɓɓe ɓe fecci wa taqatta'u amrahum baynahum zubura tawi kullu hisbin bima ladayhim farihun eɓe dari ɓe waɗi alhaali maɓɓe o feddeji sertuɗi fedde kala dentun kala no darade wi'a komin wondi e muɗum kon ko ɗum ɗo woni ko naɓata kon ka aljanna ko komin wondi e muɗum ɗo ko ɗum ɗo woni ko ɓannata kon ka allah azza wa jal jomi mi wi wata en wawwa ɓen kanko allah o wi wa ulaika ɓen yimɓe wawɓe noon ɓe tawata men nelinelaɗo e maɓɓe ɓen tippini deftere e maɓɓe ɓe darike ɓe jokki pehe maɓɓe nen ɓe feccike ɓe salike arde eno nelaɗo on janniri ɓe noon allahu wi ɓenɗon lahum no wodani ɓe adabu lette ɗe tawata azimun ko lette mawnuɗe ɗum ɗo ko tana molanaɗo ko wana noon ko ko wiyete attafarruqu fil haqqi feccagol serta e oɗo gonga ko tashabbuhun bil mushrikin ko nandindinagol e ɓeɗo yimɓe shirkeɓe allah azza wa jalla o wi wala takunu min almushrikina min alladina farraqu dinahum wa kanu shiya'a kullu hizbin bima ladayhim farihun kanko allah o wi wata on laato e ɓeɗo jiyaɓe ɓe shirkayɓe ɗo ɓeɗo ɓe tawata ɓe feccike e diina maɓɓe kan goto kala e maɓɓe jokki pehe muɗum mo kala no haɓɓiti ko fini tawi kon ka hoɗo mum ko ɗum jokkata woɓɓen letle hiɗen anndi fina tawaji ɗin fo naaɗi gooti fina tawaji ɗin ka fulɓe ɓen e ɗi ka manin kaɓɓen e ɗi ka sosoɓɓe wonaaɗi gooti hay ɗi ka fulɓe ɓen fo naaɗi gooti fina tawaji no laɓe ɗi tata ɗi gasata pita goɗɗi no pita ɗi gasata dalaba goɗɗi no dalabaɗi gasata mamum goɗɗi no mamum ɗi gasata dingirayi si tawi goto kala inni ko fini tawi kon ko ɗum o rewirta allahu tabaraka wa ta'ala joni ɓeɗo fof goto kala ɗetti goɗɗum ene diinaji ɗin allahu nelu e yimɓe kala nelaɗo kako muhammad alayhi salatu wassalam o neli e men en dendagal meɗen ko pellet ko kamɓe tun o neli ko deftere wotere kadi o tippini ko honɗum addi ɗiɗo fof fi honɗum ɗiɗo fof ko honɗum addi ɗiɗo fof kanko allahu azza wa jalla o ɓanginani e wonde shirkayɓe ɓen ko kamɓe andira sifa ɗum bal kanko tabaraka wa ta'ala o holli e wonde nelaɗo makko on sallllahu alayhi wa sallam ɓe yimɓe selɓe qur'ana e sunna ɓe fecci ɓe waɗi feddeji nelaɗo alayhi salatu wassalamu jiyaka e hay e goto e maɓɓe kamɓe ko qur'ana e sunna ɓe jogiti ko kala jogitiɗo ɗum ɗon ɓe jeeya e makko o jeeya e maɓɓe
الله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وي بيدو دريب فتكارو دين مأبه بوانتي فديجي سرتدي بأكت ندو قرآن ريو سنة مومنتي بني مانا تيرو أنغا جياكا مأبه دي كامبي عندي كو همبو بإني توري كنون أنغا جياكا مأبه فيو أنغا جياكا مأبه جنون كو هندو وني الحالي بمعنى وطا ينفتشو ونوني دن عندي نلابني يفصل لانو عليه الصلاة والسلام بما كان يندو ينا يمفت مأبه وعلي حديث متوتكم إمام أحمد فيلي كمسند مأبه حديث يتالو أبي هريرة رضي الله عنه نلانو ماكي صلى الله عليه وآله وسلم بماكي وان افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هم يا رسول الله قال الجماعة وفي رواية هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي نلان عليه الصلاة والسلام فإذا بتوت لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فما كتاكو توتكو بيتين بلين مقبلين كالاكو بما كان ينكارو دينكو جوني وحيني مقبل فما كي اليهود ما النبي موسى ari yottini mabbe hujjiti be feccino feddeji cappande jeddi e go tawi goto kala no wiide kanyo jogi ko Musa addi ko an beedo kadi be tawata ko an-nasara ni annabi Isa alayhi salatu wassalam yottino e mabbe hujjiti Allah tabaaraka wa ta'ala jawni be dow beedo kadi fecci feddeji cappande jeddi e didi goto kala e mabbe wi ko menen fokkiti ka aljanna ko menen jogi ko Isa addi ko be maki min kadi simi hujjiti le mofti ando feccoto feddeji cappande jeddi e tati be maki dinno feddeji cappande jeddi e tati be fop mabbe ko yi fokkitude yite jahannama siwana fedde wotere pet be maki feddeji cappande jeddi e didi e nder mofte mabbe den ko yite jahannama be fokkiti siwana dental gotal sahababe be lannibe be maki ko hombe woni gal dental dadai gal don delano maki alayhi salatu wassalamu aljamaa ko bembe tawata ko moobondirbe hoore deftere nen kanyum ma e sunna wonon on aljamaa don hibe firimu e riwaya go be maki hum man kana ala mithli ma ana alayhi alyawma wa ashabi ben ko bembe tawata be aroye ko me woddondiri e zamanu dina be mema tasi wana min e sahababe amben ko me woni o heeru mum go kala ko men mina e dina be lannoto delado wadi sahababe wadi si tawi be wadi be wada si tawi be wadali si tidirama honnum tigide be memata be maki ko ngal do woni dental dadaygal delado maki aljamaa sinna manono aljamaa do wadi yimbe buibe tawata be famiray odo ibara wonde ko fanda ko dudugol yimbe billah e fo menen hiden andi ahlul haqqi la yakthuruna abadan bal fi kulli zamanin wa makanin hum qalilun yimbe gonga ben daiman wa abadan wana be dudaybe kambe e kala zamanu e kala nokku ko be seedabe dum ay ka qur'ana jomben no banginani kanko tigi o banginani e ngo wi yite ngen ko o tagani nge ko on ko burbe fannude walaqad zara'na li jahannama kathiran o wi men tagani yite jahannama ngen ko dudi o wi fa aba aktharu nnasi illa kufura burbe dudude e yimbe be mbamen neli nelabe mabbe be sali sina keferan kaku kanko Allah azza wa jalla iblisu alayhi la'na wimu wa la tajidu aktharahum shakirin burbe dudude jihabe mabbe yawmal qiyamati atawa be jarnano ma kanko Allah tabaraka wa ta'ala tigi o wi wa qalilun min ibadi ash-shakur no fandi e jiyame amben be tawata ko reway belan ko harakono mi faalirano ha o wi en wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah o wi si andari burbe dudude ben ka hikkoni don ka leydi do ayni ko ben doftotoda be majjinte e laawol angol tawata ko yahay ngol ka aljanna be holli wonne ko yimbe be tawata ko falluwe ndare ngay hadith won tigi nelado maki mofte den feccoto feddeji cappande jeddi tati be maki cappande jeddi di yite jahannama fedde wotere aljanna be gayni kadi be maki den fedde don ko den wiete aljamaa si tawi ko dudugol ngol faandano ko honno be dettirta fedde wotere be folina e dow feddeji cappande jeddi didi wawata gasude calculen tu waden haqqille menen
si tawi ko aljamaa fandano 72 ko honɗum ɓuri tiiɗude ko honɗum ɓuri ɗuɗude yimɓe 72 kono ɓe maaki aljamaa tawi ko fedde wootere ɓe faade abdullah ibnu mas'ud sahabajo nelano alayhi salatu wassalamu jeyanono e ɓurɓe marde gandal e sahaba ɓen ɓe maaki ko innete aljamaa ko ma wafaqa alhaqqa wa in kunta wahdak ɓe maaki ko innete jamaa ko konko feppondiri e goonga on haysi ko antum siidi hara e nder galle moɗon nden fof ko antum feppondiri e nelano alayhi salatu wassalamu fa anta aljamaa si tawi quartier mon on fof ko antum feppondiri e maɓɓe ko wiyete aljamaa si tawi hoɗo moɗon ngon saare moɗon nder leydi moɗon ndin fof ko antum ibnu mas'ud ɓe maaki fa anta aljamaa ko awwoni ono jamaa idan ko honɗum wiyete momondirgol hara en feccaki aren kono jantorden non koye goto kala e meɗen selu fikraji muɗum ɗi jogitiɗin aren joni kala ko men minɗen kadina tawa koye wi'u qala allahu qala rasuluhu qala sahabatu ko ɗum ɗo allahu o wi'i nelaɗo on maaki sahabaɓe ɓen ɓe firani en ko allahu wi kon e ko nelaɗo on maaki kon dina ɓuray ɗum ɗo dina ɓurata ɗum ɗo jon noon si tawi no woodi yimɓe ɓe innata qala allahu wiyaɓe qala rasuluhu ɓe innama menen na ɗum men tawri mawɓe innamo allahu o wi'i o innama mawɗo hoore bolonda on maaki wiyamo nelano on maaki o wiyawa mawɓe ɓe tawata ko laamiɓe busidal amen ngal ɓe maaki hanko ɓe ɗon laɓɓinirɓe abdullah ibne abbas radiallahu anhu ñande goore ɓe maakuno kamɓe ibne abbas ɓe maaki ɓe nani nelano alayhi salatu wassalamu no maaka dakhalat l umratu fi lhajji nelano on maaki umra on no waawi naatude ka hajju neɗɗo o waɗa tamatto woɓɓe goo e sahaba ɓen immi ɓe maaki a benen ndin sami'ina ababakrin wa umara yanhayani an dhalik ɓe nani aboubacre e umar no haɗa ɗum ibne abbas ɓe tikki tikkere molanade ɓe maaki yushiku an tanzila alaykum hijaratan min assama aqulu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa taquluna qala aboubacrin wa umar ɓe maaki yewtika kaaje iwaka kammude sadia e hoore mon halkoɗo min mi inna on nelaɗo allahu on maaki innollan aboubacre e umar maaki ko ɓeɗo wonɗo ŋeɓɓinirɗe joni noon nelaɗo on e aboubacre e umar si heɓɓindirama ibne abbas famini en no wawi wonde sabu ha kaaƴe sadia ko honno goɗɗo wirtama allahu o wi'i wiyamo mawɗo bolonna on maaki o wiyama nelaɗo on maaki wi'a yeesojo musidal ngal maaki hono ɗum no wata geser ko be wakkilo ɗen jogitoɗen kaaɗo diina tawa ko dalil ɗaɗɗirten ka allahu wi ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun o wi hey jokke ko tippina e hoore moɗon kon immorde ka joomi mum alqur'an wassunna kono muskila on ko honto woni hande jamajol enen ɗo wiyaɓe ɓen ko julɓe hande ɓurɓe ɗuɗude ɓen tawno majja diina mum kan anda ko sukaaɓe njelo woodi hande ɓe tawata ɓe heɓi duuɓi noogay e joyi 3 tawa sa fontaniɓe qur'ana ɓe wawata senninirde cofteji ɓe wawata jangude ayeje ɓe wawata firude ko woni nder ton anga suka marɗo hakkil a jangi ha a heɓi diplôme économique a jangi ha heɓi diplôme sociologie a jangi ha a heɓi doctorat maon e médecine a jangi ha a heɓi diplôme maon e niage e génie informatique andum ɗo fof a wawi heɓude kono qur'anare allahu nden a wawata nde firde an si a mayiya taw yi allahu azza wa jalla ɗa mari nganto wa billahi alayka konto nganto ma ngol yaltoyta a jangi ɗeɗo gande fof ha innama kaarikel ɗin allahu no tippini deftere e hoore ma ha e ma o wi ndeɗo ko konngol makko ni ko an o addani nde ɓuura ɗon ha maya tawa anna ndeɗo few amma ya jama on wiya allahu min torike ma yaafo kaari an sa daroyke yeeso allahu wonɗum marɗa ko jaaboɗamo so wi kaari momi tagirno ma ko fiya rewa mi tippini deftere e hoore ma ko nden bangini ko honno mi rewirte ko honno wommirnoɗa e nden deftere ko honɗum yewtoyta nden ñannden ko honɗum marɗa ko wola nden kono ndaren hande sukaɓe ɓen ko honno wayi e kaaɗo diina ko honno sukaɓe ɓen jogitori ko ko nelaɗo alayhi salatu wassalamu addi ayay ɗo suka landoɗamo fi sahabaɓe nelaɗo sappo tawa o anda landoɗamo fi suwayɓe balontamo andi ɓe andi nene maɓɓe andi bem maɓɓe andi hay ko ɓe yoɓete
o andi hay ɓengure maɓɓe nden ittiri mum, o andi hay galleji ittiri ko ɓe mari, e otoje ko ɓe mari. Ɗum ɗo himo jangi ɗum ɗo andi faami. O hittinti ɓen ɗon si o faami ko honɗum ɗon hani kanko neɗɗo o faama fi nelaaɗo, o anda e nelaaɗo ko ɓiɓɓe njelo mari, o anda hay ko sonnaaɓe jeloɓe mari, o anda hay ko duuɓi jeluɓe wuuri, ko ɓeeɗo non o inna ko almami makko. Hande ko ɗo fewnuɗen. Si balon hewtiɗo aray haa heewa, woɓɓe ko koyngal gootal darorto haa macce on lanna tampintaaɓe. Kono si innama duɗal ara tawa duulirde nden no yeewi. Si innama non bal tu'thiruna alhayata ad-dunya, jama on inna yawike. Sa inni darton iɗon ɓurni aduna e lahara, ɓe innata fillo wowlangol men ɗo. Hara wallahi alhaani on ko non holli jama julɓe. Enen no wonɗen yarde non ka makiti daɓɓen, ko non wonɗen ardude ka juulirde jangen. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أري أو يتقل من الله سبحانه وتعالى دعنا لنلان صلى الله عليه وآله وسلم إبنغور مأبقم إننن إذن نيغل صحا مأبمن إكنا أرتدو نينتنا أولو سنة مأبهانيا لا ندرنغل. أري ونجنترنا لننك أران دلاول toɓɓere meɗen ɗimmere nde marɗen nde yawten nden ko ɗum woni assamu wa ta'a, mana muɗum ko wiyete kon nanugol, kañumma e ɗoftagol ɓeeɗoɓe tawata ko yeesoɓe ɓen ka diina e yeesoɓe ɓen ka dawla, fodde ɗum ɗo nundaaki sharia diina islamu kam. Wana jantorɗen non nanen no jeeya e ko tampini e ngenen hannde angal jangugol jama on diina maɓɓe kam. Ɗum ɗo woni sabu haa tawi yimɓe ɓen hiɓe ɗetti ko wiyete diina, ɓe sikki wana diina, ɓe ɗetti ko tawata wana diina, ɓe sikki ɗum ɗon ko diina. Sinanu Allahu tabaraka wa ta'ala o nelu nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ko o neliri ɓe ko yurmene, o wi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Menen men nelirali ma Muhammad alayhi salatu wassalamu sina yurmende wonande tagore ne. Kono yimɓe ɗuɗuɓe hande madama jangali diina kan heferaɓe naadi e koye maɓɓe ɗe ngal yahudu en nasara, ɓe faami sharia diina islamu maana muɗum ko sattinangol yimɓe ɓen, ko ɓittinangol yimɓe ɓen e angal jonnitugol ɓe droit ji maɓɓe, e angal jonnitugol ɓe liberté maɓɓe. Hande ɗuɗuɓe ko ni al yahudu en nasara naadiri haqqille maɓɓe. Jomi men tabaraka wa ta'ala le ko neliri Muhammad alayhi salatu wassalamu ko rahmatan lil alamin, ko yurmede wonande tagore ne. Kanko Allahu tabaraka wa ta'ala no jiya e ko neliri nelaɗo alayhi salatu wassalam ɗoftagol ɓeeɗo karamokoɓe e kaaɗo diina fodde ɓe lunnaki sharia diina kan, e ɗoftagol ɓeeɗo lamɓe ɓe tawata ko laamiɓe ka aduna ɗo, tawa ko julɓe fodde ɓe lundaki sharia kaaɗo diina islam. Allahu azza wa jalla o bangini ɗum ka qur'anare makko teddunde, o wi ya ayyuha alladina amanu ati'u llaha wa ati'u rasula wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. Allahu azza wa jalla o wi ya ayyuha alladina amanu kono yo gomɗinɓe, onon ɓeeɗo wi'uɓe wonde on gomɗininelal Muhammadu ngal sallallahu alayhi wa sallam, on jaɓi nde ɗon alqur'anare nde ɓe addi, on jaɓi oɗo sunna mo ɓe addi. Allahu wi awa ati'u llaha, ɗofte Allah, yamiraɗi makko ɗi waɗe, haɗoje makko ɗe woɗɗitoɗo. Wa ati'u rasula, ɗoftoɗon nelaɗo on alayhi salatu wassalam, yamiroje maɓɓe ɗe waɗon, haɗoje maɓɓe ɗe woɗɗitoɗo. Jama julɓe taskoɗen oɗo yaasi mo wonden e muɗum hande, ittiri ko Allahu subhanahu wa ta'ala wona e yeddede, ittiri ko nelaɗo makko sallallahu alayhi wa sallam wona e lundede. Taskoɗen ɗum hande ka yaasi, si ko shirkuji no heewi tewjaali, si tawi ko bid'aaji no heewi tewjaali, ko njelo yalti hande no nodditi kamɓe ɓe andi ko wirni, ɓe andi ko honɗum watta jango, ko njelo yalti hande no windana yimɓe no fofana ɓe,
no fiɓana ɓe inna kañum no waawi yanyude arsike ko njelo yalti hande no wi'a yimɓe kañum no waawi okkude ɓe jiidi tawi ɗum ɗo fof joomi men holli en ko golle makko kanko tun hertori ɗum allahu wi qul la ya'lamu man fi lsamawati wal ardi lghayba illa allah allahu wi nelaɗo ma kamɓe ɓe mi nelma e wonde malayka ka asama dow ga gila e jibril ha e sakkitorojo maɓɓe on e onon ka leydi ton gila e ma ha e sakkitorojo mon on goto e mon anda ko wirni ko min allahu tun andi ko wirni si allahu ɓangini ɗum goɗɗo ari wi o way kanko mo andi ko wirni landomo ko honde tuma o mayatawa ko leydi hondi o mayata koye saare honde o mayata ko nokku hombo woni ko fure makko on hoccete ɓahi mo andi ko wirni ɗum ko goo ɗiɗi allahu ɓanginani en arsikaji meɗen ɗin goɗɗo goo jogaki ɗum ko kanko du o wi wa in min shay'in illa indana khaza'inu ala hay e hunde sina arsike mum ko menen jogiti ɗum o wi non wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum min tippinirta ɗum kadi si wona eɓɓore nde tata ko andane neɗɗon ko neeɓi yarde nasi ko neeɓi wujade nasi simo fala o haɓɓoto talki haa ƴiƴan acca dogude e ɓandu makko num allahu wi o tippinta hewtali ka o windi ɗum o tippinirta kadi si wona yeru embere ko o windi ko o gayni o wi ma yaftahi llahu linnasi min rahmatin fala mursila lahu min ba'd wa ma yumsik ma yaftahi llahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'd o wi kala ko udditani e yimɓe ɓen e arsike goɗɗo wawata jogade ɗum si goɗɗo e nima no wawi jogade arsike goɗɗo wiw na gonga allahu wi so acciti goɗɗo wata jogade o wi wa ma yumsik kanko allahu ko jogiti kon fala mursila lahu min ba'di goto wawata accitande ɗum onti kono an ardata tawa goɗɗo mecce makko ɗen fof si tawi mo wawno yanyude arsike o yanyanteno hara yoɓalimo konko yoɓatamo ko ɗum o sodirta paɗe konko yoɓatamo ko ɗum o sodirta maaro konko yoɓatamo ko ɗum o yoɓirta location konko yoɓatamo ko ɗum woni fawtorde ɓengure makko ɗen si ono anduno ka ngaluji ɗi woni ko honɗum haɗi o ɗuɗɗinana hoore makko raw joɗaki ɗon waddi kiliyan allahu wi nelaɗo qul law kuntu a'lamu lghayba lastakthartu min alkhayri wama massani assu ma kamɓe min muhammad si miɗo anduno ko wirni hara miɗo andi konto ngaluji ɗin heɓoto mi ɗuɗɗinanayno hoore am moƴƴere moƴƴa goto ɓuratanolan ka aduna ɗo heɓude moƴƴere bone kadi mematanolan par ce que miɗo andi ko wirni bone mematanolan kono ko ittiri ɗiɗo boneji ɗi gandi ittiri ɗin hande e ganda harale ko nodditiɓe julɓe woni wadde sen wiɗon zinaji ko woni wadde e ndi leydi men hara ko innitiɓe julɓe ɓiɓɓe julɓe woni wadde ɗe gandi ittiri ɗum so yehi ha zina darnanama suudu yehi ha zina darnanama cuuɗi ɗi ɗuuɗi ɓuri juulirɗe allahu tabaraka wa taala alay ko to fokkituɗen jamajol ɓe nelaɗo maki alayhi salatu wassalam wonne lam tadhhar alfahishatu fi qaumin qattun hatta yu'linu biha mati illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw e hadith abdullah ibn umar maki wonde zina feñata e yimɓe o ɗuuɗa ha ɓe yaltinamo ka kene tawa ɓe hersirta joni a fottayi e gorko e jiwo ka tungo laawol julɓe ɗiɗo ɓe lunnodira yeeso jama on goto ala hersude goɗɗo ɓe fiilodira goto ala hersude goɗɗo ɓe salmodira goto ala hersude goɗɗo ɓe takkodira goto ala hersude goɗɗo ɓe yaha e cuuɗi zina goto ala hersude goɗɗo bal woɓɓe waɗa zinaji ha gasa filma ɗum ka téléphone ji yaltina ma yalta weeta bimbi wowlana ɗimmoɓe muɗum ɓe ko feƴƴini nelaɗon maki alayhi salatu wassalamu zina wa'atani e yimɓe illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw sina feñayi e maɓɓe ñabbeli ɗi tawata ko muusu deedi hara kadi ko warayɗi kañumma e ñawuji ɗi tawata paapiraɓe maɓɓe e soriraɓe maɓɓe e mamiraɓe maɓɓe andano ko ɗum wonde ngel mum andi mo yiɗa wosina tifoyde jogitino mari gastrite ma cancer no ka nder reedu makko fayda mo yiɗa o koni alani mum wayi ma ɗum no mari tension ma no mari hépatite ko sifa ɗiɗo ma no mari diabète ene hay baabiraɓe men aramɓe ɓen no andunoɗi ñabbede ɓe andano aw konto ɗi iwri nelaɗon makani en ko sina on ɗuuɗi ko natija mum wonni ka aduna taw hara hewtoyaka kala ha kanko allahu azza wa jalla o wi wa ulil amri minkum ɗoftoɗon kadi ɓeeɗo ɓe tawata ko ardiɓe fiyakuji moɗon ni karmo koɓɓe maki wulatul umuri ko ala qismain ko wulatul umuri diniya wa wulatul umuri
adduniyawiyya ko ɓemɓe tawata ko ardiɓe fiyakuuji diina kan woni karamokoɓe halfinaaɓe fii diina kan e leydi nin kañumma e ɓemɓe tawata ko ardiɓe fiyakuuji aduna on woni lamɓe ɓen allahu azza wa jalla e oɗo aya o wii wonde yen ɗofto ɓen ayi fodde ɓe yamiraali en ko lunni kaɗo ni nelaano on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe maaki kono ardi noon ka hadise irbad ibni sariyata radiyallahu anhu hadise juutuɗo imam ahmad no fillimo e imam abu dawuda e imam at-tirmidhi ha e imamu e oɗo alhakim ka mustadraki maɓɓe sahabaɓe mbaɗaɓɓiri nelaɗo alayhi salatu wassalamu wasiye jentoɗe wasiye ko nelaɗo o wasiyen ko ngen fuu ɓe maki usikum bi taqwa allahi azza wa jalla wassam'i watta'a wa in ta'ammara alaykum abd ɓe maki miɗo wasiyo on kulol allah mi wasiyo on kadi nanugol ɗofto wonande ɓemɓe tawata ko laamiɓe on ka diina e ka aduna ɓe maki hay siko maccuɗo laami o wa in ta'ammara alaykum abdun hara ko maccuɗo woni lamɗo mon on ka diina ma ka aduna e riwaya goɓe maki walaw ta'ammara alaykum abdun habashiyun ka anna ra'sahu zabiba ɓe maki hay siko maccuɗo habashiyankejo woni ko ardi on ka diina ma ka dawla ɗoftemo haysi tawi hoore makko den no wayi wa zabibare wa réserre ndelano alayhi salatu wassalamu ɓe maki wonde koyon ɗoftomo kanko on ɗon neɗɗo jonno ɗum ɗo si tawi en yintike alhaali mo fewndiɗen e muɗum hanno en tawa yimɓe ɓe madama en saliki janngude diina meɗen kam ɓeeɗo heferaɓe ɗefti sariyaji maɓɓe ni ɓe ari ɓe bappi e hoore meɗen ɓe wi ko moƴƴere wo ko démocratie jama on dari wi démocratie ko ɗum woni nunɗal ko ɗum moƴƴani leydi kala heɓuɓe ɗum e leydi muɗum hara ɓe heɓi ko ɗaɓɓa ko wallahi summa wallah si a anduno ko woni démocratie a taway poson ɓuraɗo jomi men tigi wi afa hukma aljahiliyati yabghun waman ahsanu min allahi hukman li qawmin yuqinun allahu wi ene ɓe kamɓe ko ñaawoje ɓeɗo yimɓe majjuɓe ko jooɗi moƴƴini ko ɗum ɗon ɓe suɓoto ɓe ñaawira e dow maɓɓe ala ɓurɗo moƴƴude ñaawoore ɓuri allahu tabaraka wa taala allahu tippina sharia e hoore men haa gasa o wiya anihkum baynahum bima anzala allah ñaawir hakkunde maɓɓe ko allahu tippini kon enen al yahudi an nasara jooɗoɓe moƴƴina ton droit ji maɓɓe ɓe moƴƴina constitution ji ka maɓɓen ɓe moƴƴina loi fondamental ɓe ara ɓe bappa ɗum e hoore meɗen daroɗen inne wonde he nema on ko ɗo woni ka démocratie ɗo enneta de droit un pays démocrate e ko nandi e sifaɗi ɗo piiɗi tawa noon on démocratie ɗon islamu no funnaange démocratie no hirnaange islamu fil mashriqi wa démocratia fil maghrib naare ko kamɓe naati e meɗen innugol heesi lamɗo darike o wiiyon o adda e kuran o addaali yalte ka yaasi hollon mo waɗaali yalte ka yaasi hollon mo bonni laawol ngol naa non haaniri jon non on yaltugol ka yaasi woɓɓe yalta no jogii kaaƴe woɓɓe yalta no jogii bedi woɓɓe yalta no sunna pine woɓɓe yalta no jogii kaafaaje woɓɓe yalta no jogii siisoje kala mo ɓe yiiɗa jogii mbuuɗiɗa jogii téléphone si ɓe wii addu a addaali faamodiron tawale na allaami wonaa haɗi kuran ara si a ariiɗa e mari haaju hay siko nawnuɗo marɗaɗa fokkintinimo ka laptaane si a yi'iiɓe ka tumboɗata lasus taa rewde no a wakkiloto yirtodugol e nawnɗo ma hay si o maayayi ene o wonduɗo o nawnɗo ɗo kanko haɗi kuran ara nelaano alayhi salatu wassalam ɓe maakarin ka hadis abdillahi ibni umara wonɗo ka sahihay ɓe maaki ala almar'i almuslimi alsam'u watta'a fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa ida umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'a tanke a yamiraka ko tawata ko lundi allah hay si tawi ko yamirara kon a yiɗa nelaano maaki no waɗɗima ɗofta ko waajibi e dow ma ya ɗofta waajibi e dow ma ya ɗofta ono enen memmini ɗo ko innugol yalte ngelawol ngol nana woɓɓe no innama o foka constitution windi si laamu ngu bonni yalte awa no windi ka hadisaje nelaɗon si laamu ngu bonni taw o yaltu yon noon ko allahnnda ko on no suɓotoɗa nelaɗo maki alayhi salatu wassalam e hadise maɓɓe wonɗo ka sahihayni ittade abdillahi ibni abbas ɓe maaki man ra'a minkum min amirihi shay'an yakrahuhu falyakraha amalah wala yanzi'anna yadan min ta'a
fa innahu man kharaja ala amirihi shibran famata mata mitatan jahiliya. ɓe maaki kala e mo yiwɗo e lanɗo muɗum o ko añini lanɗo o fodi o hunnali ɓe maaki haray muññe toroɗon allahu yo allahu fewnumo allahu moƴƴinamo. ɓe maaki wata on tigi sortutungo e ɗoftaare ɗey o yalta e hoore lanɗo. ɓe maaki ko waɗi kala neɗɗo yaltuɗo e hoore lanɗo makko tawi lanɗo on na islamu o yalti o feññini keferaagu takaramo koɓɓe holli o woni kefeero bil adilla ara na ɗum waɗi. ɓe maaki kala yaltuɗo e hoore lanɗo fi innugol lanɗo on no ooñi o hunnaali ahadi. ɓe maaki si on tigi yalti yeru cuɓal pette o yalti ɓe maaki fa mata o maayi ɗon mata mitatan jahiliya hana o maayi mayde majjiyam. ɗum ko hadis nelano alayhi salatu wassalam wonɗo ka sahihayni. kono mi annda si tawi karmokoɓe meɗen ɓen ala en jangande ɗiɗo esi ko honɗum waɗi nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki ko laaɓi pos wata o yaltu. ndaren ka hadise Hudayfata ibnul Yaman ɓa hoɓɓe no innude nelaɗon ko maaki ɗo ko filamɓe ñaawiraɓe qur'ana e sunna. ene lanɗo ñaawirowo qur'ana e sunna o hunna yahdi ga o hunnata o hunna yahdi gombo yaltata e hoore o ay mo feewi yaltatake e hoore o koɓe woni wolde ko filamɓe bomɓe ɓe ɓe tawta ɓe feewa. ndaren ka hadis Hudayfata ibnul Yamani ɓe janti ɓe maaki lamɓe goo aroye qulubuhum ko qulubu shayatini fi jusmani insin. ɓe maaki ɓerɗe maɓɓe ɗen ko ɓerɗe cheytanuji kono koye nder ɓalli yimɓe woni hakke ko ɓe boni ko ene ɓernde cheytane no moƴƴi. ɓe maaki ɓerɗe maɓɓe ɗen ko ɓerɗe cheytanuji lamɓe aroye e mofti Allah ɓerɗe ɗen ko ɓerɗe cheytanuji kono ɓalli ɗin ko ɓalli yimɓe. Hudayfa ɓe maaki si ɓen non mi wuuridi e maɓɓe ɓa pellet ɓen ko toñayɓe non ko honno mi wuuridirta e maɓɓe. nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe maaki isma lahu wa afe wa in daraba zahraka wa akhadha malaka. ɓe maaki si a wuuridi e sifa ɓe lamɓe nanu ɗoftoɗa wata yeddu. ɓe maaki noon kadi wonde haysi o tooñima o yani e hoore ma o piyima ma o jaɓi jawdi maɗa nin ndaare moƴƴa ko nelano woni ma. ɓe maaki muñño fiyondu ɓe maakani muñño par ce que si a memminike tana arto won ɓuray tiiɗude edi yeru ko waɗu maako e fo ɗe ngannde. sen ndetti misal lagine ɗo faagila fuɗɗa yaltede mi sikki ko 2007 ka haa hannde ka wonden ɗo 2019 e heɓi duuɓi jelu na 12 ni ene ko yaltanɗen kon e yii ɗum jama julɓe wa billahi alayna gila fuɗɗiɗen yaltude e yii ɗum en heɓi ko faalɗen kon en heɓali ɗen nganndi ittiri fureeji mayɗi sabu ɗum ɗen nganndi ittiri jawle lanciiɗe sabu ɗum. si en muññino wonden ɗon toriɗen allahu yo allahu fewnuɓe kamɓe lamɓe ɓen jon non e hoore ɗum kadi woɓɓe no jooɗi ko huɗugol lamɓe ɓen ɓe jokki. lanɗo si a huɗimo kuddi lanɗo ko hayre andata ɗum ko leggal andata ɗum ko mumunteji ɗin kaburure andata ɗum. si lanɗo huɗama ko ammo o laami on andata mo huɗa ɓe anda si faami. si a huɗi lanɗo a wi allahu bonnu fi kaari pellet le ɗandi koye ley makko wonɗa. si allahu bonni fi makko a neɓa wiide a tewake kono jokki en lagine no enen en yaltitike en yaali solution. cheikh al islam ibn Taymiya ɓe maakino ɗum ko neeɓi kamin haji sunnati nabawiya maɓɓe ɓe maaki wonde ha hande yimɓe yaltali e hoore lanɗo fi lanɗo on no tooñi si wona yaltande maɓɓe nder rimay tana ɓurɗo mawnude edi tana ko lanɗo on boni ko. ɓe sikki noon ko pellet enen lagine en seedike ɗum ngal ha en dogi ɗo kuran ndiyan laawi ay joni na kuran wana ndiyan wana laawi fureeji waalike maayi dolle jawle lancike dolle piiɗi e bonondaji waɗi ko faalɗen kon heɓaki tana o ɓurti kadi ka wonnoɗo. kala wi'uɗo o yaltugol e laawol ko solution wallahi onayni lamɓe kadi siɗen faala heɓude lamɓe moƴƴuɓe ko enen moƴƴata tanke en moƴƴaali e wi andiɗa boniɗa wiide ko bewoya feewa wonno ɗum gasirta toñe ɓuray ɗum arañiɗa andi an a feewa kono inna ko be kaari feewa so faa feewal mi holla en o feewa hollu hoore ma taw a feewa ko ɗum woni alaali men oma. allahu o jantanike en ka qur'an wonde kanko ko o lamminta lanɗo moƴƴo koye hoore moƴƴoɓe lanɗo bonɗo e hoore bonɓe koyne noon andi sen gonginay ko wi ko ngesen gonginta
وي وكذلك نولي بعد الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون وي كوني من لمن تلم بتوني وبهور population تونيو وسبب population وفقتي كون يتوني إمام ابن قيم الجوزية بماكي وندن وي وسي الله تبارك وتعالى اتو golleji population on hagasi o wadani golleji di bando wadani di ruhu o wiya wayno golle monne ko kande woni wonde hoore mon ko du woni alhaali mo rentude ngonno wan joni ya dettu padal nyamal wiya borne koy ngal nanal on no pusirda ko non boy lotta awasi a wi population o wi fewata kono ko belando fewudo hebo dum ko mustahil الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وكونغول الله وي ويلتا كو ودي يمبه e sonja habe wayla ko woni e mabbe kon e boneji cirkuji ino zinadi ino yaro bere ande fotta e jiwku 13 ans no jogi biniri bere no yara ta ko biddo juldo way gargalle ala jengi han jengo yatta fotta e jiwbe kayasi asusta antude kite maade ndara moyida ko maryama e fatima e aisha e hafsa e maria e hajja mi anda holno min ko dido inde be jogi sukaabe julbe no detti jolokoje wadi e daade mum no fembi pelette no yubbi dumaji e noppi mudum no wadi dumaje ka juude no yubbi tuube mum ha hewti ka genenji yata e dudal hay e gotal enen inde den faala lando modjo kamo ko allah wolni en ko woni ngolaki kanko wi tanke waylade o waylata ko wadi men ono laadi bos hajjaj ibn yusuf as-saqifi en fo de ngandi sira makko warayno bone be wi mo marno loode jiijam kaw hirsayno yimbe nyande go goddo arno tay mo ni hajjaju hulu joomi ma e amen wa aname wono abubakar e umar wa irno non hajjaji ndari mo modja o wi awa kono onon kadi kunu li karijali abi bakr wa umar akun lakum ka abi bakr wa umar o wi wona nela wa worbe be abubakar e umar laamino be ngara on toñata min kadi allah wada la wa abubakar e umar kono baawo wi o wahata wa den do mi wahayno wawdon non o yalani ali ibn abi talib radiyallahu anhu goddo arno taybe nyande go o ni ali fihon abubakar lamike tana wadali yimbe be ngarali yaltiwi o men jabali umar lamike yimbe be ngarali yaltiwi usman lamike anga lamike tu julbe be feccike be to fo har ko hakkunde julbe be e murtube be be onno habude annon joni ko an e julbe woni habude ko ndu woni dum ali ibn abi talib be maki wonde ko wadi dum fewndo abubakar e umar e usman lami hari ko min e sifa an wonno wonde ley mabbe be menen men hulayno allah o ayni be manon min kam lami do ko an e sifa ma woni do ko dum addi hasi allah ali o fecci dan nasino famane idan siden fala yo moddi wallahi jama'atul be o yaltugol e yasi sunna bine billo kaaje yaha barmina yimbe jatta yimbe be laamaake haydo haybe sidde mun ala ka laamu daro inna ko mettingol bernde laamu dum fiyo be wadu ko be haani wadde ko he berde ngu laamu na jungo mabbe woni ko jungo allah woni qulubul ibadi bayna usbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa yasha sen huli allah o waynite berde mabbe lambe ko torantebe yo allah fewnube wana hudetebe ono ene ngay mo duani ke lamdo be na woro kadi na tiga parti ko si o hudi be na kari ko gorko yon non tuma kala nde hitande fekkide wiide ha sitaroni nani sitaroni ina jokki tunde huda imamu lawzai be maki min simi do mari du'a goto jaboto bi du'anta ko mo hore har ko goto kat allah mo fodi mi jaboto mi du'anta ko mo hore mi du'anta ko mo babenga mi du'anta ko mo neni ko lan do on mi du'anto be maki imam ahmad landa fi dum be maki sabu tawde lando o si fewi o moƴƴi population o hara yettike ka kono si lamdo on boni o boylike hara population malama ala be malanga idan wakkilo de jangin ka dina men tentini enen sukabe be wakkilo de yehin ka tudi ta en hawkunde qur'anare de seedo yo e hore men yawmal qiyam parce que qur'ana ko piiji didi ko imma ne wana hujjatun laka ma hujjatun alayk a janga inde gollitira de seedano yama feƴƴat maadu dettande bugoda baawo ma ara yawmal qiyamati denna jomi odo ba neni nange makko wallinan kam mi wali to haaju makko alano yam kala ne mo qur'ana daroyi gulliti e hore mu haray kanko neddo mo malkisab wakkilo den jangen kaado dina men fanen kaado dina men
hara en waɗiral dina men kam beleje wonki ndaare ko nela allahu on wi'i kon e ko nelaɗo on maaki kon no sahaba en faamiri non golliren noon ko addi en ɗo ko fii ka diina en hootay laakara ɓaanoñi ɗen anndi ko ton luttoyta moƴƴinoyen ton wata en darnu gaa yirbinen ton sinaa ɗum moƴƴanaayi ara en torki allahu subhanahu wa taala allah azza wa jalla moƴƴinan en fiyakuuji meɗen ɗin o moƴƴinana en wonkiji meɗen ɗin o moƴƴinana en ɓerɗe meɗen ɗen o moƴƴinana en lamɓe meɗen ɗen o moƴƴinana en fiyakuuji maɓɓe ɗin o waɗa ɓe hulayɓe mo kanko allahu tabaraka wa taala o waɗa ɓe moƴƴinayɓe ara o waɗali ɓe bonnoɓe o waɗa ɓe yurmeteɓe ara o waɗali ɓe yurmatake o walla en ɓe jonnita en haqqeji meɗen ɗin enen kadi jonniten ɓe haqqeji maɓɓe ɗin allahumma izza al-islama wal muslimin wa adilla ash-shirka wal mushrikin wa dammir kayda a'da'i ad-din برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر ألسنتنا اللهم طهر ألسنتنا اللهم طهر ألسنتنا اللهم اجعلنا صالحين مصلحين اللهم اجعلنا هداة مهتدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من أهل الفردوس اللهم اجعلنا من أهل الفردوس اللهم اجعلنا من أهل الفردوس اللهم قنا من عذاب النار اللهم قنا من عذاب النار اللهم قنا من عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أرن تركي الله أدب كلكو تريد دعاء الله عز وجل جابنا بكم بفعلكم أدامكم مؤيروني إمونو ودنا ببنيكم ببوليكم اللهم صل على محمد وسلم لا والكسل كلا والبي والإبانتال